耶稣基督来安不他来一个一就是，光光没个等于个老个后面来比，然后个是六牛米十来比，俺牛呢等于个老个后这个牛是我是，俺牛呢生活个那工人，家庭学个10块比，俺牛的牛米不呢阿大瓜，俺也米不哦阿大瓜么，几斤人啦，俺也生活个那个人么呐。Anyungu apu, anyungu maka banki ki kelonjo, gunga jisna, ranyungu karjne, shanghu genyu, ndabine jisir jimbi. Adak wadane, mazi kibe, anyungu maka banki nyu shilo, ayada wakamudane, mazi kibe simuna. Jinga jigi, tami melen ras, singuro, shanghu gelebure jila shale, hagungu yason filolo, jon ragure. Anyungu apu sholonjo, anyungu man wesho. Aisga adawa kumundane anyuma benumuna anyungu ne mazi hzijo zina ranyungu ne zgla jaka shenghuile gurela ga ki ki xue shi nyo shenghuile nda ka bin den jo guna di ta laki je nyun ra di ta laki je shi hinyo no ka jo ga ki zi kino la adawa kumundane rani gun grega anyungu zritina anyungu ne ka ki ga kho mpuga ki she pa gu zlo de jo aye mpuga la nyu ka ala gu sham ga tine jla Yesu Kristale ka zi hu ga nyu ni re jnyo ne a jang ga tno no nge nyu wanda bi ne mara chungi ga le ka jo le wanda bi no ka cha ge nyu mu ne ne re chmu ga bi ja ka Yesu le la no nge nyu Yesu Kristale ka jo le Tamiya pu aka ampuga jibinyo aya pu jin ge dan gu no ha aye jin ge ge bi ya pu jo jeng ge he nyun ti zhe zhe ge jo ne ji su krista ge re ge nyu gwanda bi ne mara ta zhen zi la nya jin ge ge gu zo ne cha men ti wanda lo go wa zo ne men ti ra zu ge le ji su krista le a ji ben zlan jo wanda shi lo go wa gen ti wanda lo ge mo tami ge zhong bi zhe Tami pahale ale kamu tha ka chonse ka mune nyu jibino wa tami pahale ale zulu plo la sho ra ka huka ki gu he nyo tami pahale ale leskan gu he nyo maye ale atami danyu jangap tha sibi nyo jibino wa janyu pahale ale kristanyu nyenyu ne maye ale ka tan ka wa nyu jibino wa aye su da puka jo ka ni shin rung le ale bu shamu ka tine jila zhe 这个是女娃们撒拉之撒之。年纪就给他3年诺亚之啦，阿连个木灯在扑死啦之，然跟身个不连牛眼儿，牛个别个些之，然他没干耶，你拉了哈。然个兄弟兄弟个干工个人，他个把那个死去了之。中诺亚之啦，耶稣基督来个人个，你问他比诺之。